Mngani wami lalela, ungayishintshi indlela lokhuliswe ngayo noma buwena bakho ngenxa yokuthi ufuna kufitha ini etimpilweni talabanye abantu. Ungayishintshi indlela lowenta ngayo tintfo loyibona iyakampumelelo just to fit into kwetimpilo tebantu. The moment you feel i-pressure when you are around those people or lo muntu loyo, ubo wati ukuthi manje soyaphuma ekubeni nguwe noma soyaphuma kwemiyalo yakho. And mngani wami lalela, incane kabi intfo leyokulidela ukuthi uphume endleleni empumelelo. So lekufanele ukwati ukuthi kuyohlala kukhona bantfu labanhle kunawe, kuyohlala kukhona bantfu labaphatha kahle emakubo kunawe, kuyohlala kukhona bantfu labagcoka kahle kunawe, kuyohlala futhi kukhona bantfu labentelwa konke noma bantfu labayi-affordako impilo kunawe. Wena nje kufanele ufocuse, kufanele uyati indlela yakho. Ngilona ndlebe lesongizana netfuta nemicondvo leyo.